Abahlali eMbombela bayavutha ngumsindo emva kokuba besithi bathintelwe kuba bathenge ukutya. Iitaxi ebebekhwele kuzo zimiswe kuvalo mgaqo, kwashiywa inyambalala, idinga, logama, abanye bejikisiwe, akwavunywa bangene edolophini. Umgaqo iR40 lohlala uphithitela uhlanganisa inkaba elidolobha eMbombela nemalokishi lahlukene. Nanobe kumisiwe kunyakada kwebandvu kulelive, kepha lo mgaqo solo uyaphithitela. Lamhla kuthunyelwe emaphoyisa kulomgwaqo kumisa nekuhlola timvumo tebashayeli betimoti kanye nemathekisi kuqinisekisa kulandzelwa kwemithetho lebekiwe. Bashayeli lebatfolakele bede timvumo tekusebenta babuyiselwe emuva, kanti labanye bebagibeli basele ebaleni. Ukuthi ngoba basithi bona kudla siyakuthenga, sonyalo kudla asakhona ukuthenga kanjani, sebasehlisa bafuna amaphemithi. Ngoba bona bashide ukuthi sho silambe sibulawe iCovid siphinde sibulawe indlala futhi. Sibuta lokho thina ukuthi edrobheni ngothenga kudla. Manje sesifika la eRiverside basehlisa bathi asikothenga kudla and kude kudla vele ukuthi sokhona kudla phela. Manje sokubane strike. Nemali nyalo mina vele bengiphethe 20 rand ngibhadale ngayo kude lenye lofuna ngijike ngayo. Ngela bangistopele izabo committee yama ikapheli shoda i-ID number. Nanobe kunjalo labanye bakutfokotele kubonakala kwemaphoyisa kulomgwaqo. Bangistopile bangikhulumisa kodwa mina ngisemsebenzini angihambi nje kuze ngiyathambela nje ngathi siyajikela. Kusenjalo kutawuqhubeka kumiswa nekuhlolwa kwetimoti nebashayeli kulawula kuchelelana kanye nekuncanza kubhebhetheka kweligciwane lecorona. Ngingilungile Ngcongwane wetindzaba te SABC eMbombela.